Cedi no Adam say ayeden. That be ka na amansan ho ebi a come say Paul na ebia wa koka ayeden. Is it na ho den ba fam? Ayeden. Wa ayeden na fede na ho den no e ba fam. But experts say my yemu nsi na ye de ade ekoso wiase amansan so ka ho bi. But my yemu nsi. Nipa no wo nipa ni ho nya den. Ma for so na ma ne ya gem oye say afede na ho de no wo si say wo na wo tia na wo say okofo mu e na wo say ka kire say eme anwore minua wan na ho de omo Cedi no asem an ye ka kire wi e ba ya mo si aban papa abai e na wa ya de e na dollar to Cedi e na Cedi na ho de abasoro e na dollar ni abu no e na jo mahama e na de papa aba ato is forcing force no ade wajemu ana nsa agene oguso force ntie de na Cedi na wo de aba form ye ka kire mo say the basic reasons ye dey strengthen of my currency o te dey kana say o man a okra niam bebrebe no wa ho den ekọ form ana ho ntia ase ba se utimi export eniam bebrebe a ena wa ho den ekosoro ana onte dia ye kan ase eti ye the policies ene hyehye ena gu akwan mu se ne ebe ya ye betime enya enyema dodo no a ye wa Ghana ha no yetima export bi na reduce dia eba no so bebre. That is why we brought one district one factory meboa o ka dia here ebe ya me ya because you need what your squad wouldn't say you need J no way be both are not near bi uko a friend say atreman ponia ginger factory ho uko agogoa or baby oni say a plantation factory ho a plantain factory oni say obi ho I dey no ho ya dai ginger e wa atreman ponia yeah, producing. Me say, go home because it was left abandoned. Me pacho. Entina make a chose abai policies are ya de buy ya ebetimi okọ kansen konongo kwa so. Unse ne o radar factory or steel factory na one. Under one this one factory. O ti ase. Obai wa abandon ni nyina. You need dey ya make na China for na ton wo ho. China for ya yesi wo mu chikelewele. Ewo mansui ene baako na airton excavator pass ewo unij dynam one district one factory but sending now were completed and unij there was an investment sana existing and make a tell say aban ba ye did you na see me say aban ba ye enkra na unij for unij afa wo mo pam uniforms any ade a bring your friend is saying importation down. Send a bear locally no, you bet my yes and you manu nyinano, and your pam kwale nyina kotena fie. And a China ni airton excavator parts. The same China for now, one much kalewele o manso, ba ko ton apotesi wa twuma kwa umano. Se o mo ton excavator parts one this one factory dynam. It is a no, and your money be wo ho. Na wan hwe na wo se mi wo sika, mabetu sika e wo ho. Me the 10 billion. Dollars o ti asem ni bi o be the $10 billion ebetwe dollar from 14 to 11 o say 12 wa enye de bia na wokọ safe mu abenya sika o. So there should be a deliberate policy a obehye na de go o say ya ka tell say na ho de nti na me bisa o say e de be na si ya fe akwai na ho de e ba from Cedi e ba ni say because near him say yes na ho de no ato is forcing na a friend is inflation e what 3 na inflation what 3 petrol e 12 was 11 dollar no 11 was say we e de na Cedi kofo 87.9 bibi nya right is it dollar no ye eno so kosro 11 point e de na e call 11 na nya 10 Hansi ase. Etimi fluctuate a de na Cedi ni call for because Don Mahama oda so ye Don Mahama. Na ire ne ma Sharaf ni bibia wo ho. O ti ase. Atofo si oda so de atofo. Anu wasesa ni din. Ye change no. Nipa ba ko a ye de finance ministry, e de defense kura kan afi nie. Eti den as a position go de bi ka ho. Eti den na no wo ye afi we jai.
I say dollar no friends Cedi no you know defense we just ye free no so enti ye ka kire wo say ade no ye mfa personal interest embem ene sectors ni nyina engro because atofo si hu say wo presidential ambition to say the ono ewo bie na wo ministry ho na nkasa no sika wo say ekọ na wonya bie na de di dwuma no enko I'm telling you and now bisa masa there na cocoa sector and na akuafo su say omu nya sika omu 2500 no kro waka class or the be mom no kra no etimi mba meboa ede be nti na aba ne sa ede be nti na aba ne sa ana ukọ education sector Haruna Edusu ewo ho ya ope president ibia die ya teacher for e strike omu sika was here the mo afa the payment plan e de abeto ho a ye dey say teacher ni sika na bebo mu ana ye de ben ananya sa bebie ni ho a eye adwuma to support the economy but you say agrek eho ene edi sika ekohye mu a etimi eboa ma eniema timi ejina yie ma ekom ene ade a edi nipa until say statistical service for abeka che say nipa over 1.7 million ade che omu nim ba bi o mbe fa enya aduane adi po me da se eti ye ne sa me fi say enya ade a ebe ye we me da se pa ima Sejon ayi say